Kinong Shadja hapok ka Shatri jang ko All Giantia Midday Meal Workers Union mentakas ngi kila penlong ya kejing ki da ka basyong kalan mengor hakmat jang ko office trekam ke embos Shillong bandawa na ka sarkar ban kintiu ya ka bainong jengki na ka shi hajar shakasan hajar tingka shi benai perkat ngi yo jingsiu ka batang lai puar tingka shi sngi hatu ka sarkar kam le ran ban siu tangkat ni namar ka kam ka bangi lepat ka long ka bakhya shi bun kila ong Kila ongru baki dawa baka sarkar ka diban ay da ka tindong leer, shed cheki na mar ka jing hap shed da ka ding ba da kiranga ka long ka jing penjulor ka mariang. Bat ru ka long mar kongpong ya ki ay ka baki hikay, ba di ka jing tung ding ka baki jule ka long ka bamsyong niya la day ki nong shed pat ki pa shed da ka ding. Kumbalang mata via tulap per nokong. Si hajar si benai. Nah, nak keleng saka pak set perlat kena tulap no kumlo nak. Kan ting pelat tentang license smell punta. Nak tulap rong iyo tang si seu benai. Kau benai si sebab Januari 4 ai. Kacau orang ngai. Ui beru betre langsung ngai. Tang ha kador lagi watang kacis ngai. Lagi watang kangin kedian no. Tang ulat ban lay school bikon rumpat yo. Baru ulat. Tapi sisa ka sarkar ro. Kam senyal ngai keleban ngai. Ngai kidok isok katip hai tang hakan ni kacis pa sngiru PI mentaar spotlight yo pangkacis ko ngai patang light yo pangkacis ngai kamleran no sota kami sendiri bangi Nanti mana bila sedang ban dawa berkali. nanti hajar na kaci hajar pangka cakasan hajar Jackson hajar. Ka state government ka ai ngai cispa tangka nakastik ko ba ay cispa tangka si benar Kendai spa kemun nak sarkar. Entah spa tapi anak sentral ni dengan jo siapa Karena kayu ka sarkar kan pengkiu tulop yang ngai namar ngisem ding nadang ban set ban teu ngai mi na yeng krabaje ban ngi lai khai pasi yeng ngapar arbaje Hakawai ka school kiaran kanongot kinong shed jing shed. don kibadan arngot don kibadan iwe don kibadan lai saur don konta Kajing hap saja kanosin setiau na mana kasni na. tidak wangi man kas ngi bengen siat tetang icat komtur license sausin konta tetang icat man kas konta Ikun kam daki ding ne daga ting idan kam daga ngim dan kas bat ngi da waru ya ka LPG kas namar ba ka sarkar mentah ka hukum yang ngi bengen thong ding ban penek pensa ya ki ding ki se henry ngi pat ngi sa jada ka ding tekum no ban penek pensa ne ban ot ngim tip se pasata papa ngi bengen thong ngi pat ngim yo LPG ban chat tengi chat ka ding nangka ko umru ngi hap laitong omdan lo kan LPG umdan ngi hap umdan kam ka ding Kamu ngilan emban ong baka sangkar keleben ya kinang shed jing shed. keleben bisnya ko we dapat he ni hapan tong Imawan sunir balik. sampai ke jule ran kum ne ki kan ko play di no yiki khun la jong aying Kami ke All Giantia Midday Meal Workers Union. Iban hang ni nagabanta ban penkan mau biang sa sisil. Terkendai legasin ke bakhado. Ia Chief Minister warga sarkar jadla jogi. Hajinya dai bat jingtha ke bangil dap ai nado upanai June arja terkendai. Hado ni khadwai tarik August arja atuar kadang ndre penli jingtha. Halor ki jingkar pat ke jongi ban penkeu no ia ka jing ais ke ubah ne ka nariam
nagabaha jong ka sarkar jala kabalong menta la arpeu sunem la tam sepatang gasi banai kia sepatang sepeu banai tingi ong ka sarkar jala yo chief minister ba ai penkiu no na kasi sepatang gasi banai penkiu no laban kanlong kandai spa total kandai sia jar nagabaha jong ka sarkar jala bad ban seuro menta Desember bad ubnai Januari namar kini ki ap ligi banai ka sarkar jala arpeu sunem menchua ko ong nginam seo namar ba umdan kena sku ngata ka daw kinam seoempre nagaleng ga jong ong ye government ba bisamba uday ba benai uba ngi pengkhre idan kam pisa ban penkemen ya ki hon namar ba kadai ka absent bisamba garo ngite kadai ka singha diskus te ni ong a pisa ladagi nai kai ki yo tulo benai Desember balai ngi ki kupar indam kam ka jinga kabaar pat u Januari ang ba day bansiw namar ba ngidon ki khol ki jongi ban lay school ngidon ka man the uniform man the kot ki mataw ki dan kita ka daw ngi pan ni kini bansiw mataw December Januari kumba ki sew ya ki nong kay taga nolorang taro ngiyong ba hajinga day bat kani ka jinsat ki jongi man kumbalong mata nakaliyang ka ngi set ikaw ding ding barunga Andrai katkum baga norms jong ka midday meal scheme mentag yung PM portion midday ban set dag LPG pendong gas te andrai kumbalo hang jala Meghalaya hado menta kimay na kali sorka kani ka penmong yang ikum ki midday meal ko namar gidai ki badok inong tribal la kumalong menta ladaga mayroon na kamdan so kal ka ba pangat ko ka ba ko inyo so ngundan impat ka way tingi ong ya government ay no ingi dag LPG namar hawa ki ginahikay haki environment studies subject ki hikai kena ban penslo ban thong deng sibon ki de chief minister jongi badan borom Konrad Sangma iya ong thong ki deng sibon dan yada ya ka mayram el ndai kumbalang pada Hongkong ngipat hakala jongga ki kamra school ni sajjar ka deng ba sajjar dorngau ornga andre meda aija pan mansu ki khna ki bam daga ni sakiti ya ta kada mo panyada ay kay meron mo kadai ban long day tangka pin andre ay no LPG te kata lorang taro tumba nila de ay ka reminder pangkan ma do kamay trip at August di ong bangin raikot na mo in raikot kadai ka sen ko bakado bangin yala ay yakane gajing pan gajongi gajing korpat gajongi bantan king kata honorium gajing ais nga bahan ng ba state government naga state government chair ne pensange no yung rekam jongka PM portion naga midday meal scheme habaro ka jalan namar kene ka bumbagilak menta hagini ka arpaw sunem tam kapan slur bangin lang maraw buon kinong sadja kidai long kme ndai punyo na kispa kidai long kme kidai kanthai ban i kene ka kamero umlong an tenggo saja jinja nada kadaw ipan slur pa niyo iba ngidai ban penslur ban long maraw bar ka ban saram bisa haki bre namar kaslam ka poy ka ipan poy government niya kapisa hagi bang ataw namar kadai hagi katun kan norms ro ka kidai ban siyo manu banay tasman kaya kan siyo manu banay undray ka jiya parhang ni kalong da Hongkong ka state government ka siyo namata niyo banay no February hado September ka siyo tang arsen siyo siyo man banay undray naman ta o September October November lay banay ka bo ka so ka bad kan siyo pan next financial year siya manuwa kaya nito kaday kay baka jingma ka jingdo Kunto ka ba ang iyong ba panbad no ikan ni kajing makalagi at Muslim. Hakalay ito June ajar handa kajing thaw ni da pa hakti jong chief minister Konrad Sangma. Nila do ikiran baru. Hadin nang to ka bakado ni aban ya tero kando ba di chief secretary hagani ka apply to August. Nila keren biang yu iyang ba ladagem mai kumpangke state government. Kata bahaba ka ni scheme ro kan tarikam siya. Te hajing day bat kami nagalang chief secretary ong uyatho yang iba kan government kadang perkhat bat kata ka finance department namar ka
Daga finance department kaong kalaban manjur ya kan ni kinai. Daga finance department kabor-bor finance department. Kata te hajing dai bat kibai pat ke officer soal ngira ikendo korba ngimyo tikena ya kan ni kanoriam. Te ngikendo yo Dr. Vidyarthi Wario di commissioner secretary division department. Baru Ambrose Simarat dari secretary director jong division. Gini ro kira ile dan penyo man benai tentu proses ada itanggar buat jong kami. Kene ngin chong hang ni hado ban ke government kan ayani ke import ba tin penkiu lada ke government ko bangen penkiu tin manjur ke jimpan ke jong ni tengen ven ni lada government ko ong pat bangen penkiu ngin veng ro ke jong ni tangba kene ke PM Portion Scheme na ke midday meal scheme kadai bansangnya nak terikam pa jalan nomor kapan seluruh ban rakyat ke kajing long merau te ini kene ke banta ni gilian all joint midday meal workers union keren na banta kinong shajja habaro ke dalam meghalaya ke dalam meghalaya gidan 1,000 sanspa sepunya ngot midday meal cook kini katum ke report ngiyo iba ka submit ke education department sa kata ka PAB kada ka project approval board ka badan ha ministry jong education kajong ni lara ito benginsong bang ni kasong government daga ka sarkar gaong kan singap jatan ni benginsong ba yang ni ka sarkar gaong pat kan ay tingin lang apun siga jamit ngin ben segamai ka banta kalau along sabah ka niyi kini kisni ba nagaliang state government kaong ba kan pelut ya kata kapasa hat South crore nabanta kita masa atong festival kita gilay party festival ini hakajing perkhat ka jong ang inadok ka benai June ajat undangan ke depan ipan ya ka ay ka baday hak ka jong namarngi pantray kam ya ka scheme ng sa government bagi kena badan school kin yo ya ka nagabam ka bantay ka man il try de ka man sna bah kani khat saw crore kin pelut tang kita masa ela dah hakajaka ka ban pelut kata ay no ya ki midday meal ko lagi ay kani khat saw crore nabantay khat prajar sanspa saw kunyong temat kin yo namanta pra khandai benai kapag pankimat kasi ajar pangkada si benai nakata-kata ang ibu ka jinggarpat ya chief minister but kini ki officers ko badan banta ban perkhat yung kasabro driver na ay lang dito numar ni pintray kam nga scheme ta hindi ho ni 3 months nga ba ay kanang ba ikna school ko jong ni kinang yo dang diang ya kan nagatumbang naga midday meal scheme nalarang taro kita gilaway ko jong ni jong kajanla kata tendrai ha ka jimpai pat ka jongi perkhat ka jongi babon ka dai gilong kme na khandai buyun ka dispa i betar kom sinsar jong ka ni sarkar ne ki bala adep ki sarkar ro ni indai sho ki bere i kumbangi dai ki marao hakani ka jang kala dagai ni dai ki ma ki bere ki dai ki retry mlok hamne jong ka ni ka jala mi ka liya bateri india ka jongi singa bha ai no ke ni ka pan ni kan pantam ro hapo ka upod